کاربدستن پایه بلندین ترکیه حیا بسروکی ترکیه راگهاند بونگو دبگو بشامره تکلین خو ین دیپلماتیک جنو و بدن دست بکرن پشتی پیمانین کاربدستن ترکیه جاره یکی گو امریکا سر اگر جنو و دست بکرنا تکلین ترکیه و سوریه داخویانی ده و هلوستا خو اشکره دکه جگری بردف کی وزارت درویا امریکای دبیجه گو واشنطن پشگیری ناده نورمال کرنا تکلین ترکیه و سوریه هر وها نوچین لهفاتنا حکومت سوریه و ترکیه بسرپرشتیا روسیای بویا صدما کارودان سیاسی دناوا کردین سوریه ده 36 پارتیین سیاسی انگریدای ریوبریا خسر بداخیانیه که راگهادن گو اف لهفاتن ناکوه برجواندی گلی سوریه تو اجنده گو حکومت شامه و رژیم ترکیه فاشیست لهفدو بکر لسر حساب گل سوریه هم قبول ناکن و گرک حکومت شامه جی خدوری برجواندیان وصابك والبرجواندیان قال اخويا جهدار بك لاليه كده انجمانا اجتماعيه كردي لسوريا جو بشكش اوبسيون سوري وانداما ائتلاف سوريا تكزدك جو كريزا سوريا تني بريا ناف دولتي 22 4 سر دبه اندامي دسته سروكاتيه ان كسي نعمه داوود جدنگ امريكا رد بيجه تركيا وسوريا دخوازن دوزا كردي بچوك بكن انغو تنه بكن شانسي جو هر سري قالك ضعيفا اما مساله كردي يجب برسكريكا سوري بقشتيه يعني اگر جو برسكريكا سوري بقشتيه حلنا به جار سريا كردي جي حلنا يعني في اطار حلنا به غيري في يعني ام هردو زان الموقف كي تركيا موقف كي رجيم هي خوازم قضيه كردي بجوج بكن تحجيب بكن تخن يعني تشتكي دوري مساله ما في نتويوان لاليه كيدن كولانا كردي لسوريا جويل هفهاتني دلجرانن ومطرسيدار رونشتواني قامشلويه محمد حنوش دبيجه جو كردان خاكا سوريا جي تروري باراستيه لينها حكومه الشامي ديجي وان ريكفتنان بتركيا بيكتينه مسألة سوري مسألة جداي كما دماغو مصلحة كرداد هبه وعرضي وامد باريزن ام خوينا خدرجين ب 16000 انسان ما خوينا خرجان دي ب 20000 25000 انسان نجوا دستوا شعبوا تب اوجي شهيد ون تقريبا شهيدن از يقيناكم دولة سوري زو كردا برده هروها كردين سوريا داخواز دكن جو هيزن ناف دولتي باراستنا ما في وان بكن جنا بناوي سوزان يوسف دبيجه دويل هفاتن سوريا بدولة جيران ره نل سر حساب ما في كردان به هاجر ترك وسوري الهفكرن ام تشتكي ناخوازن برا نسر حسابي كردابه ام تخوازن امريكا حمايتها ما بك ام دمالا خدنا من الولاطي خونه يعني بري جي ما شري داعش كريه جرك تعبا ما قش برتلفنر هجای گوتنه گو درباره آسایی کرنا پیوندی سوریه لگل ترکیه وزیر دربه سوریه فیصل المقداد لموسکوی گوتبو تمر جنوان این پیش وقت جبو و یکی تننه ده همان دمی ده وزیر دربه ترکیه مولود چاوش اغلو جراگهان تمر جن ترکیه جبو دست بکرنا دیالوگ لگل سوریه تننه هجای بیرخستنه گو اف زیادتری 10 سالانه پیوندی دیپلماتیک دناورا سوریه و ترکیه ده هاتنه برین و لگوری داخویانین برپرسین هر دو ولاتان تنه لسر آستا استخباراتی هفکاری دناورا وان ده چه دبون لعالیه کیدن شوپینر باور دکن بی رازیبونا روسیا و ایرانه ده او تکلی و جاره کدن و نگرن ده آستا نورمال ده لعالیه کیدن جی کولانا کردی ده بیجه گو لحواتن ترکیه و سوریه بسر پرشتیا ایرانه و روسیای تکز لدیجی کردابه زانا عمر دنگ امریکا قامشا